Hii program ambayo tumeleta hapa, wale wanaiweka mzaa wajue ya kwamba wanakosea wananchi heshima. Waswahili walisema kutoa ni moyo, si utajiri. Kuna watu wale wanapiga hii program ambaye ni matajiri, wako na pesa mingi, lakini hawezi kukupatia kitu yoyote. Anatembea na magari 100, na ukimwambia apunguze hiyo magari aende na magari 5, ile mafuta ya magari 95 atoe kusaidia watu ambao ni wanabiashara wadogo wadogo, hawezi kwa sababu ya uchoyo. Kwa hivyo hii program ya kusimama na watu ya kinyozi, watu ya salon, mama mboga, watu ya bodaboda, watu wa mkokoteni, haitasimama kwa sababu ni program ya hiari, sio program ya lazima. Na hakuna mtu amelazimishwa kutoa pesa yake. Ni wale wanataka. Wale hawataki wakae na uchoyo yake. Nyinyi mnataka tuendelee na hii program ama tusiendelee? Tuendelee, tusiendelee? Tuendelee kusimama na wananchi? Tuendelee kusimama na wanabiashara? Tuwasaidie, tusiwasaidie? Wacha nione kwa mkono wale wanasema hii program iendelee, iendelee.